yenim do beba anka ebeboaboa ye ho ya na onyontofo nwumi ye ne ye adwen pa de kwa adwendwene mu a na me de meka se nyame ne de bia wo ba ene nche na nso waba ene nche na wasoma yense ye mesom osom papa anopei 106.5 FM Ghana today nie na eduru sabre ya sade Ghana ne te na ye ma ani da ho ema uhunu enti nsem ahodo a edi atwaguo de ebididi nkomo na etoda wo mo ka chinchim no nyame ampata wa hwa de akoye o start awie ebewie no na se nya no kore na unhu se wo san akopa che wo se wo san akoka den yo eno sa na sompatana se a sade Ghana ne te ne no yetena nimu ede kire wo ewie nso a abusua enya pese me nkome ka we ka bi na me nso men ka bi enti nkrata no mu nsem no ene online portals no so de aba ni nyina ye hwiegu ho sa bireba e ma nso obowuram na enya duru ho a ene ye chewo sa adwenkyere te sa hwene obi ade fatana nim na mo ya ma okasa ho nte na enye sompapa na mo katua pa no ebi ba abusua etimi aso so na enya duru ya wadasi ya one ya aba chirepuwe man ejapi APAM DADAA me ma pamfo no tenase a ye ma wonni yawo eno sa hunti no every SOMPA 106.5 FM akrai abusua eye live wo bunu ne na puye fam 106.1 FM ahinkro bunu champon de edu akwa SOMPA tachiman so Philip ne so maami otutu atu ataje mfu amo systematic wo press sa ene wo ba pamo wo mo de bibia ne namu anopai adaje ne poso ama bona fa hode wo bi asompa no na wo chie ampa uduru nkransa se ye adeseman nan no nkransa se ye na tifi se ye na naafo kentampo se ye na tifi anana naafo wo mu nyina sompa na wo de somo akosi fra wano no ho a ekwa akonkomi eno sa na ye na teacher Johnson wotie ewo decoder no so no otima ntemu abusua wonu ma biebiem ewo wo mo enwumam ye ma mo nyina akwa aba wasara mo mamfosua wo wie ansa na wo wura office anopema ye nchiachia mo na monji ahoma no to 0260 SOMPA FM 6064 0260 1960 65 unya tese ye bie nhoma na tum enya maja no monum nko a mo nwuram ya wuramu bi ko bu atemo kantamanto adeche ye de SOMPA obi ba so to awo mo ho nanso still wo besa wuram enti wonso ya ma wakasa bo anu nka yem bo wuram na wadwenkyere no ye be mana kwa aba na ye ba ne seya entasuo nkon nante ena mabaso abotetia wotimi twa so dura soja enti anopai se ya no ayeden a na yetimi kasa baaba yenum mahu yesen asene yetachire maso nyina na chese yetwi yesen Pepsodent cavity fighter toothpaste no na dama yetwi na de emasen pipe no Pepsodent chakona abusua unya na unya ne heba no ka ho de adwade twufu se ebeye a wo koda fa heba ne twi usode anopa wo bepia fa chakonu twi na osenente brighten se SOMPA studios a ene na Pepsodent no na wudi akire anopa wo kutaye munti no wose every smile matters na enkoda no se wo mompom ebetimi agina brane na nyarewa hodo bi adokotafo nkobu mfa so nya ho research nti na wo se o ma akura ne di yon vita eba ne sa calcium ewom no e ma ne nkasa emu ye den fast fresh no e mo ye from na FDC ye nti wo ma je atum anopai wo kan ye ho na nya me nko na me nam ene obrempon na atrase wafa ne twa na hye ana wabona ahwe ni wane tuntum no anopai nso no watie simu no ne me de no nso bo na sade me ka cho say ye birthday presents no birthday girl no ofia ebusa mo akwaba ya eja yes on happy birthday to you ya yanto 1 2 ye ne de be ye ofia
Happy. Me jama mu. Me jama se me na mo to ama me. Okay. Yeah, no. Me jama ma to. Okay. Yanko. Yanko. One. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. SOMPA FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. SOMPA. Hey. Happy birthday to you. Esquire. Happy birthday to you. Adversary. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey, how would I do that? I know the entry about. Must God bless you now. Must God bless you now. But yes. Stand position. Must God bless you now. Answer is yes. Hey. Must God bless you now. Yes. Answer yes. Answer yes. A must. I. Se Bible no say ye bie ya no a na ya ma na adwuma. No correct. Ti na ye bie ya no. Ya ma nyankopon. Yes. Se nyankopon nshira adwo a. Yentiase. Yentiase. E wo se nyame nshira wo. Must. Sesia. Eh eja na wo harmony ne ye den. Na party be na wo tui. Harmony. I said harmony dey harmony no. Let me harmony how many? Wo buza say to be na na wo bu. Only harmony no. The law. The law no wo be we dey akofa. When the law no ama and that's okay. Wow. Safo na eji sa adwuma yi eto ne ho so. Oh, okay. Contract no yeah. Wow. Oh yeah ne kama. SOMPA 106.5 FM Accra. Together with our affiliates and all the branches and and everywhere. Because we are SOMPA. Wonderful. Oh, there be what was through Hono? Once I be so and sign a birthday number. Then shall we? Trouble Yabaho. SOMPA 106.5 FM Accra. And Yane Babiano. Hey, glorious now, okay, glorious. Yenaya, say Arne Elno, once I free Elna. Now call Arno. Tina quite say, hey, Eja. Clara's birthday. Two. Martes. Okay. Martes. Safo sheda no yes ade no. Farisa. Setes no dey say that kemu na safo akubu. Adwasare. Okay. But AJ. Yeah. One more come phone no ho asem. Obeto foforo. Eno no tie. Ne omode asa ne nsem. O dwene phone ne ho te se ne a o dwene se ne Nyankopon fa so bo ne ho. No kre. Da binya de tin. No kre. Na emom wo ba dwen phone ne ho no. Ete se ne a wo dwen kwan a nyame fa so bo ne ho wonti ase. Intiman for so nwene phone. E kura me perfume just me phone yi je ne ho. Wo me chese. Atie phone no ne wo. I phone no. SOMPA 106.5 FM Accra Facebook. Me pem me nya eja. We and I said 2i and me nya phone 12 bi kura na eja mama ne di ne sana. We no acquire to say 14 Pro bisa no. Okay. Wow. Enti hu adwasare SOMPA news ankoda. Bra Facebook. Very well. Be fabi wo hu. Na no pay. Wo de share wo SOMPA 106.5 FM Accra. BITMISE o de to ho so o be like now no so. No so cross abo amo share. Na fabi so ye o start. Na fa we share your happy birthday.
na owa hene champion okay SOMPA 101.1 takwa that was takwa ene bu be say mo ema adwuma so mo sabre na mo mai enso still ye momo ye nti mo bae no ene say sa mo nso ma adwuma so apam hey ene minu na edi birthday no we na me ya no ma be say no aja enfa number na mo sisi 0598 yes 559 no correct 802 mo 0598 yes 559 802 edi that number no chara one media and as a blessed first o de munye mumu e ba ne sa ye nshira no pay munye no correct mun fa birthday ne fa so mun fa birthday ne fa ho mai yeah we a brand o ko ho no yeah okay nti be hwadwa we Esquire office okay what chambers yeah okay ba no emudi ehia kona ba nyina ye tie SOMPA we no say na ya ye photo shoot ni say no ye mfa sidama RSYD Novigi Studios okay RSYD Novigi Studios ye mfa sidama won photo shoot nyina wo mo na eye ampa the whole Ghana yeah pe baby aye photo shoot a yeah yo ha RSYD Novigi Studios wo mo a ye mfa sidama won bia na so ye content creator so ko ho sane Esquire akire ye kwan yeah wan ko ho bia wa ma Esquire adwuma ni nyina no asan background one no correct yes rew ko RSYD Novigi Studios ni ahia camera dia ye bia je numbers no 0574 715 778 0574 715 778 with the phone numbers no ofra ye wo first Kokoko Street we ye nyom na wo pe videos correct one ka ho clip no ko ye wo ho yonkotwa ma wo person de kai no ewura nsuom like for real wow BITMISE aye den go be ana minimum sasafo na yes but you like seriously go be ana like that then I see go be ana oh no ready sister me to go be ana SOMPA FM we occupational hazards we na wan we ya e ba ko pulu 15 years ago picture ni bi abawo o de santo ya wakoken enyankwawi safo kantan na pictures bi egu mi phone so no enesa tie bia no because me release a wa hu tena wa video no ho na adwo wa graphic no no cre say me daily ni nyina yo de yankoye ni mu na ya ne ya bo birthday ni so na ye ana ye wi a no special yes special ni bia no de edi ne bia no do on family SOMPA 106.5 FM nemum one adwo asare na edi ye dedicate ni na de mama gift ne so meje mon family mon fan to me e wo do me hanum sei wo sei epono no wasi no he wasi reception ho Watermelon Street 21 Watermelon Street 22 Green Hill Street it's not far from Dome Market so the obedru ha also hear SOMPA oba say me hwe adwo asare me birthday present na me dey brain Clarinda beji esi body ama me kama okay the ohono na apam ye wie de ye mpensuo bi no ye pensuo so anom de na ye kasa natural mineral water ye wi a party bi bekoso wo fie ha na party no party okay na party na bekoso wo fie ha no kasa na ye nom yes kasa na ye nom enti wo ba ye dispenser gallon so ne sisi ha nsuo no achele kama opedi emu ohye nso a de atwa uti bia Patrick wo beba no pei wo de ati abonso adi bonsu ana besi ho yi twisco ma wo hwie ka ba kakra gum na wabu we ni bie wo kasafo wo me dispenser no no akasa e de promosi do no be kan din ho ai enti Kasaloma Ventures for na edi ensuo pay aba edwaman so taifa enkran ho na obehunu wo number wo be frɛ wo no 0206469430 0206469430 and 0303965780 na oni wo mo edi enkomo
na ye pe aduane nso adi unum nso wie na wohoro ye mu no a na esa no pay no utimi enya aduane bi na eboa manipadua no enya hoden eye Hajia special local foods Hajia special local foods enne na mete se data hyehyehye niema bi na no ka bi se wanhwe ya na Hajia bi asu assorted jollof rice bi ni ade se beba mu a oh editor so dey enke be koyi editor so dey mejinidi oh oye kanayo mejinidi enti se be akosua kora ahye mebo akosua jiwa enti no ni nyina na meje Hajia ho enti bo hye ya akada na bibia Jerry soka ho enti monkwaje munuane no e wo Hajia special local food say you to zafiwachi jollof assorted dear say eye kokonte ahemfu nuane apapansa na ekeke occasion bia ekoso no na ope bia ya obetimi age o orders na ode aserve ahoho amu wani mu ate a eye Hajia special local foods wo me adwuma anopa no nwotwe kopem enwumre no nwotwe Monday to Friday we kra de bia Monday to Sunday Hajia eye adwuma na o hwehwe na kira kwan a hacho atomic kwan so udru transition funeral home honum na wotu wani ehye wonsa benkum so se wo freedom Madina wo free Madina so na eba domi a wonsa ni fa so DVL kwan no wa bo se Hajia abone sesen wo honum 0246359921 0246359921 and 0594797215 time herbal mixture waposo enne unim vema ye de asore kora enye ize ye na asore ye na se wanu mu ato wasa honam ye wo ya ne ade a ahwe kranka birthday no kranka mintimi ni ema na enye ye nti oba pa time no me pa cho pebi nennom eboa eyi honam ya enne wanu mu ato a wuntimi ni de malaria fever bia ebe clear ne nyina edi afri ho bia ye tonton nuro bia ubenya bi ato 0244 417 669 0244 417 669 apam eja bie Isaiah ngoma no odifo Isaiah ngoma etire aduonum enwotwe wa apam dada no a Isaiah 58 verse number 7 edekosi odi yebeka akoyanim kakra na mebeka sompa chade ho asem okay enu ntira msi bie ho mame no na adwa obi bro fana mame ana okay Isaiah on krata no mu ana we ye sompa chade no ho asem na making okay sompa chade no ho asem na making okay na chronicle de ono ase ye proverb 29:1 ye beba ho but sompa chade no ho asem na making o say Isaiah 58 verse number 7 no Isaiah 58 verse number 7 no ajawa bi ho no mebie verse say 7 o dey kan free verse 7 no o say dey okay me kan brofo no na he na de na okay what do you name is it not to deal thy bread to the hungry and that thou bring the poor that are cast out to thy house when thou seest the naked that thou cover him and that thou hide not thyself from thy own flesh where your old King James enti se open new King James no eje say ye ka sompa chede ne ho asem na bi ho a won hyeda nte ase yi a twi no se enye yi no se ubebu paano amade okom amade odi kombi adie na wodi mobrofo adamfikire aba ofie se wohunu dejani a okata no na wonfa wo hunhunta ohunam mu nipa verse 8 ne besan ka cho se eno na wo han bepue esa de kye na akwa ahosan afefentem wo treni bedi wanim na awurade anu onyam abo chidom okre eja se uhunu mobrofo mobo a bo hye we akiri me nkam kwakiri dabi wa my quotation my number no tew enu eja ohunye ntia na me pe quotation dey aka ho number no ye 0598 559 802 0598 802 some patch dey no quotation na me yi ama won ejina won so na no pen krata mu very well yanko very well
ene eja me hwiri nyina daily graphic mu na daily graphic no me bo no tew sanse ne breni hokra Jospon group woman United Nations University woman akwanti ase apam se Ghana fo mopam woman wo iso woman nam abrochire fo ajo matum on tie se Ghana fo apam Jospon fo yeah de omukọ foreign as I say yeah you woman say any woman new contract bio say na no na but entirely kucha contract de omoni sign no esi nti no ano no esi awie no na omako sign ba bi fo say abrochire fo na ajo abo so Kenya fo abeje Burkina fo abeje Cote d'Ivoire fo aje Togo fo aje na no kra omko ne nam Burundi ho baabi ho munyina say United Nations omako ye niema bebre wo ha Dr. Glenn Jima woni general manager de ma Jospon Green Transition Office and MOU our Professor Fatima Denton director of the university woni no akọ cop30 na anu omko organize no e ho na nkomo ifiri ba daily graphic abomu amane e wo ahase mampani say wa shabo say 2026 World Assemblies of God Congress wobeta achiri wobe supporto amana koyie pa nenso kakra wode aba e wo daily graphic mu enso enono na VAT reform so no a na no finance minister atokwa for so ye wo mrahye fie no GR boss was e be hyase boss me mienu edi anim ya January na be hyase enti say ye teso say ye dandan ni say ye peja bi de free hade akoto nchen ye de benchmark to ho ye bi mama dodo na timi atwa bi monyere mo ahare monyere mo ho na fie we bosome ne kakra ya akai momfa mani mbutu zuom na ye wura afedan mu a Sompa FM na besesa enso o say bill no egusu da parliament the parliament kan mo ho no mo jetu a bibia be fine samufo adwempo a wode ba ye e wo daily graphic mu naja enam de tumipo e wo aha wo say let's show say esquire wa ha and esquire for so fem kakra let's show more commitment to road safety esquire minchire mu otwi mu yamfa sam no ye kan let's show more commitment to road safety yemma ekwan so jojo enhia yen asem na etiawa aja na no na mbeka kire say kais ni bi wo ho a me nkaka kais ni bi wo ho a asenkrofo bi eka kai mamu ne kakai ye no ma ifiri kurumu ifiri no ho abedru si ya ye kana kai and because metat senkrofo kai cars ni bi wo ho a eja enye road worthy ni kwan sanka fa kwan so mo ana kwan nso bi wo ho a enye car worthy ni kwan sanka ka fa so ti se kokwa se mayira kwan na yen kan kire wanza kokwa se mayira kwan enye car worthy enye ofri kuma se ba nkran sa obefa hen ofri kuma se ba nkran ya ana ofri nkran ko kuma se a sa efri na so wan fa wi mi hyen a efri nkokro in fact free konongo ede ba besi apedwa junction ho no mo ye nsakraye kakra wo mu no sa kwan no se ne aye no nye ka wadi e ka ho bi na road safety na ye ka no ba ko nie enti ye make more commitment to it no se contractor na ba so ye adwuma contractor no ye ne de o baabi contractor na ye sa new 6 lane no a wo mo ye no ene eno se wo ye me na no me kokuma se me fa nchen ho e ko fa da so ase no o mo aye fa udu osi no de kwa ankase mfimfi ho no a no a branch e utwa ankase ene asama tamfoi utwa tamfoi ni gu etwa nyinam gu no akwa akosi anyinam na tifi baby a district assembly ni wo no ho na de ukosie ukosie ada so ase kwan num na watia fam baby a yomo ye agenda 111 ba kwa to nsuo mu ho Former hospital na wo musie wa anyina no so magie akotwe firi go he mi nanu amedru ho nwura age aboso agenda 111 ba kwa eno kroben no anyina ma asem na me kan ya abena o se asare mpeso aso akam public accounts committee amesi akam aja udru ho a nanu nchansi o mede je ho nyina nchansi ni wo abubu emma sese nwura age ho afa mesi nanu ye yidwoda ya nam kotwa mu ho dwode ya nam kotwa mu ho se bi efri dwada besi nanu ya wade ya na ya wade ya ejina mu yi ene o makoye kodo ho e ma contractor asan ko back dia nyame nenim
nanso ye ka kwan asem nti ye ka kwan asem se ye ma road safety hia ye se eba ne saa na ɛhɔ no fu a ho ya se de aban nso ye me no mienu se ye betwe ne sika wɔ ne hɔ na adwen asi so no akɔye ne sika wɔ ne hɔ no ya ato wɔ fo so se big push no wɔn so wɔn de be ya akwan ne kɛse bebe nti big push no nti mampene kura ka se sese no wɔn mfa contract no nkɔmɔ nipa baako na ɔno nko na ɛyɛ ha ba sa sakoro wɛrɛ duregu nti wɔn bɛkyikyɛ mama contractor for na yɛ dodo nti bi yɛ 6 lanes na ba bi ɛhɔ asɛ kura no bi nso yɛ na anu wɔpɔnkɔ hɔ so hu futuro de bae kuku asɛm ayira ya wɔkɔ hɔ de hu futuro de bae ɛhɔ asɛm no na nsa ne me wɔ hɔ ado bi san frɛ me bio na anu asɛm na mo kan no sɛ MC yi hyɛ bɔ na twam wɔ maaye yehu no hwe na anu wɔn betwa so mfuturo kuro na anu masande abere yɛ kuku asɛm ayira ha ya beyi engineer graphic de bae ya kwan no sɛ yɛma ne hia yɛ ya cars ne bi wɔ hɔ a National Road Safety Authority so wɔn nyɛ commission bi wɔn yɛ authority wɔn de wɔn ho ɛna Ministry of Roads and Highways ɛne Transport Ministry ne GPRT no wɔn ɛka bi ɛwɔ mu no cars ne bi wɔ hɔ a wɔn twitwa anya kɔ port wɔn form na nsi form na wɔn twitwa saa cars ne mfa anya kɔ port na kwan no wɔn ma kwan no nso nyɛ car worthy ɛno no na wo de car ne kɔfa so akasa we de ukotua road ukotwa road wet no a wodi se wutwa na munya isa mo de road wet no so ayi mu ukotwa mo de soma mo nyonko drivers no mo de ukotwa na mo mfa car ne nkɔ hɔ no ni nyina wo mo ye na DVL fo so atwa de ama wo wo mfa car ne mai na wo atwa de ama no so mfa nkɔta car ne SOMPA FM edio yɛmfa daily post ni post here na enim ha eno wode aba kane Chief Justice Gertrude Arabatu Kono wono ena nimfo nyini eda ha kɛseɛ na ECOWAS court ye monimusɛm sɛ maami ede na asɛm kɔdan ECOWAS court sɛ wɔn nkebi ma no na kwan a wɔn fa so yi ni firi akonnwa so sɛ Chief Justice ne de ɛyade bi a entwa yie na adesredi a wode kɔdan court no wɔn adane na ade de ama no wɔn abobɔ ahyɛ ne nsɛm enti ɛho asɛm wɔ ha no si a Ghana nye ye ne de kɔ ayi ECOWAS court sɛ munke bi man ya mo so mo say marriage tie enra ne lawyer ayiko otu ase ECOWAS decision no doesn't negate the fact that Supreme Court the no so atwam say Supreme Court so e fa ho and still they will go to the Supreme Court dance mo kre na u free ECOWAS court na baby ani ho bi ani adi se bi am ko the Hague International Criminal na we criminal ehu abehwe so nti e ho asem Daily Post e de aba na kwabena minta kan so for Victor Nombem okay ADR for no alternative dispute resolution is in wo fie but eje ami wo ho we dey me ensan kwanko me ensan BITMISE mentie bi maami enhyeda nka ne kese ne nkomo no kese na afa na aye ne monument ne entitlement na e wasenke de ma no after service no sisi ayi de na senka alezi se de yapamo tin senka ntino nya se de wo ho bia ese nwanam bia no wunya end of service benefit ni nyina no nya de bia ne nsa beka nche basa ne na foto be yira no be yira enti se bebrebe nyina no nya se wo preso o samba be Chief Justice bi okay o preso de anya hwe kura no yɛmfa ne end of service benefit man no nko fie dwojo one ne nana no mo na nka gya wo mo mfa nko yɛ mo lai asɛm kɛse na no no we I court da ho abobo yɛ nka ne kɛse tina maka igu mu nko awaso mu no SOMPA FM na mre ne nkrabia na ebe kyire saa na ebe kana eno an ebe na enchen ha ene wode aba kwabna minta kando a woye swafo shop muden ensem so gentleman ya bosomra se ya wode atu dwa se anesefo beye empim dumiensa ene ahenum 13,500 nursefo ene wo momje awo midwives ene afa wo mu adwuma enti we de eye asemde atadwufo wa mo amo titifie
na nsɛm demonstrations ahodo a ɛkɔ so ɛwɔ mai mu sɛ wobɛkɔ akɔgye nteteɛ paa mfie 9 miɛnsa na wobɛwie na sɛbe adwuma ho asɛm no na akɔ bibia wɔ hɔ no mu a ɛha dwene nti 13,500 nurses and midwives ɛna yɛrecruit wɔ mu ɔde ɛho asɛm aba bɛto ahanom sei na Felix Kwachi Ofusu ɔno na ɔkɔ mampani atenaeɛ a wɔda nkitahudi ano wɔse ɔman yi a yɛtimu yi paa ban dada no mampani akufu ado aban ɔman yi yɛsi di no yɛsi kasɛm toto yɛ wɔn yɛ ne sɛ bɔɔla wɛda oyi so yɛ nyam na meka wɔse wɔn yɛ ne sɛ bɔɔla kyɛsɛ bibia ni hɔ a na ɛyɛ papa wɔn ba akonnwa so no ɛde wɔn sɛ sɛ na mampani akufu ado ɛne ne ba umia wɔn asɛe nneɛma papa enti afei na wɔn ɛsesa pieces na aka no na wɔn akeka abomama na yɛ mu a wo present a ebetimi ayɛ yie ɛho asɛm krata yi ɛde aba na interior minister ononyamfo Muntaka Mubarak Mohammed M3 ɛna wakɔ commission petrol boats foforɔ kra ɛwɔ tema ya eno no eba beboa eye marine police unit fo no womo a womo bɔ ban ɛwɔ nsuo so no aha ya nya patrol boats bi ɛde ama womo makomako 4 ya eno no eba beboa na me ye sure pass amfonyi de yifo man capture ne yie kura na kan bebu sa sɛ ɛyɛ mono ana sɛ ɛyɛ mono Ajanya daily post now. Yeah, mono. Enti we start complaining. Mono. Unim daily post pictures. O share han we no kura na mesi enye no kura no utimu say balloons ni ade ne mpenifo ahodo boat no so efe kama na bambofo no so na omo machi ewo hanom sei ya anopai daily post supposed to be ediaba na mampani abedi atwire Professor Jane na opoku agyeman na wabo Chief Justice Paul Bafuboni wamane tirim kwasem pa o say congratulations na waso de mu no wachia no enti na appointment ho energy a wo mo age no atum no eno ho asem na anopai daily post so afabidi aba mede wei sorry so asante mantamu so SOMPA FM Dr. Frank Amoakohene wasi nipa bi kwotena kasafidie bi so won kran ha ekotene tire wo monsa won so won no Frank Amoakohene ye galamsi wasi ai na mempese mebok odi abawa daily democrat mu yesi ayi program no ejaba kwaku bi ne hostie na wo mo kwotena show no so Wendell Yeboa wono na ye head of mobilization Emma Democracy Hub for womo na ye show no womo na jesa opanyi kwa ka say na ban sori a ene yetu galamse ase womo ko Ashanti region wonko he minister wono na eka minister kura the concession enya asem ketwa ene ekeka nsama hodo fa papa yi ho eno no wababe ni ho ano se wono wonye galamse ena sansem no a wo ka no bie ni hono ma wo nyina so bia se wo ye galamse so wo wa dance a wo mo famra na wo mu hunu se no kre ene wo mo ka se nya sa so de a ene ene wo mo beti bie ha e mo asem e wo hanom se daily post e di biaba Eja ensam no adwo abobɔ so bebre no ano ni nyina wo daily democrat ntime nsan ko hobio etiefo mfa nkyeme ni nyina wo daily post no mu na adwo abobɔ wakansem krona ntime mo hwi na menko the chronicle ho no se yenkenkan Proverbs 29:1 no Proverbs 29:1 mebusem itredio nu enkono ni nyimu ba ko no a wo se yenkan ho no anti aja obi a na waka kyerem medika konsem no mu ansa na so the mfoni na toto akire ya asem na waka wo mebusem definitely e beka obi itredio nu nkono ba akono ko no okay wa bi ho no amabie ene ye kan na yemfa nto aso sa ase atifia asem na wo se inhyira ne oseye mo enimka nipa a osere ne kon obabu no mpofrim ono anoni aduro ada uwufo ne so ara eja kan bio nkan brofo no de kan twi na twi wo so okay a man who remains stiff necked
after many rebukes, will suddenly be destroyed without remedy. And the mechanic power suddenly kwon obebunum pefremu a ano niedro. We kra de wa any simple. Minim version kro. Onipa waka Okane nim na osene ne kwon no. Obebunum pefremu a ano niedro. Say ye kan wasem ka tu na so de. See ye tu fu na wante a. Ye do kwante ade. Na onsam wodin bebre nso a. Mo oyire wuko mu se premier a ye de ababo. Ti we wan de na ekwa ma. E ba choti ha na le be wo. Ayesen me hu semfoni de da kire. Ayasen san abode no. Mo yesi GIPC board no. Board chair upon fosu ose okwa kofa investors every US e de aba Ghana. Eno the chronicle mu. Nyana asem ne ye kanene. Nyana asem na quotation yi peso wo kire no. Na Attorney General, baby I will be no for so far me na chronicle say me fa asem bi ma o. O see extraditing said the name Tamaklu is out of my control. Mo afi with it. Extraditing said the name Tamaklu is out of my control. Attorney General say you go for yaba. Said the name Tamaklu I'm gonna be try 10 years no. Na wo munim kroku a wo hye so de. No de mfa no honya na asem a. Enti akamia yesu obi ya yire ne nsem. Ne bedru ba bi no, obebu ni koma wonya no adu. Ave wa huma bi asem ni feba. Obebu ni koma wonya no adu. Okay. Na Samuel Abdullah Jinapo nimfo ni da ha. One na ye MP edema damango abato mpese ano. Eno na ye the banner headline that chronicle anim ha. Na o say me kan brofo no. Okay. Mahama to buy 2 presidential jets and 4 choppers at a mind-blowing $1.1 billion. SOMPA FM. SOMPA FM. Mahama to buy 2 presidential jets. So. Say 2. Okay. Inti S eka ho inti presidential jets ye koto mienu. Okay. Ena adupre kwata no. Ye beto mako 4. Okay. E de aka ho at a mind-blowing $1.1 billion. Nya Ghana cedis. Sika ba dwenim US. Okay. Anya cedis o. US. Sa de ba ko a ye ya adwen ma so no. Emfa ho ne broni a wo ye na ade no. Bo e da so. Ene wo hia wo hia bia sa na abeto no. Sade wa hwe no price a wode ato ho emfa ho ne ba bia wo no beka na me de me ho kire me na ho ahwan price no eno na abetua nti sa ope bia tuano na je na quotation ya we na yesa muma stem ni hia mo paaye na nyesa knockout na wode beyo na mom oni Ghana hala na anu beka kire se nkrofo university fu yi wo mo wie wo mo practicals ni ade nyina wie ye no wo mo koye adupre na wono koye ye no na university kro na no mo firi mo bai mo mpanifo ko seminar wa abrochire. Okay. Eno mi so ene mo mfa no nko ye ma no de na mo kire wo mo no mo mfa no anko wo me se wo hin wo me se ene si wo me se ye nyanko bi because omu di konko na ye konko no ma yesi wo wo makasa de na omo kire student no omo nyi omu na eja afi quotation afi be kon bi so wa no merry go round honorable Haruna Idrisu and Kasi say merry go round there na e wo school sa anti ye ntwa ye ho se ntefre. Okay. Na ni so ne totontoto say no teacher for they care for no o mo transfer ni ye pia wo mo say no teacher for 6,100 cost echo demonstration say o ma aye adwuma no kakra ya service o mo de nkra nya ketia posting 2022 2023 for ye mfa wo ma but on Haruna Idrisu abiya ya botre na ensambo de ba ko wa hawo no o ka teacher for no a na no wo mo ko demonstration say o ma ya adwuma be say
11 months ebi dey 10 months ebi dey 13 months yentua omoka no a Ministry of Finance ema sika say omone Ministry of Health Education and Health yenchema won na yentua obi a the arrears ma won no good news efiri akire ba ne say be 2 weeks ago ekọ be 3 weeks ni ya validate wo mo senka arrears no ye betua arrears ne de ama won eja tie message we na obetima say teacher for now I validate wo mo no hwa ha o say Sompa FM ade na doso o say 3 days ago they came for validation and we were validated for all arrears. Yesterday we were the yesterday we got a hint from controller that finance ministry has directed that they shouldn't pay any arrears to us, although we have been validated with arrears. We are also learning that our assumption of duty which would be used to pay us, that is from September 10, 2024, is being changed to November 1, 2025, so that we won't be paid for the months, for other months we've worked. Also, I say no merry-go-round. Inti na yam merry-go-round. Tina makoni straight. We are from one of the teachers, or more executives nibi. And this a message we buy. Say, Juma wamwa ye ekwa finiye no. Say September inti afi kuretwem. Ya validate you amsi ebe to arrears na dia mom. Directive free Ministry of Education ya controller say. My into arrears mobia and to sikano finance minister releases Canada co. Now what's the Ministry of Education nyina so no ye den nyina so no de mai na bio se ye de wo kwa wachi a na ye to arrears na ma nti omo assumption date no ye say ye mfa nko sa September 10 no monye ne say November 1 ya na ye form adwuma mu nti ya form adwuma mu November 1 na cha say all the yini nyina ma adwuma ma shegu nti nyina so no ne say ye wa assumption no November 1 nti free Tuesday ko na ye be salary de ama wo na so ma je on first salary no be ne be November salary nti ye she ba konagu na ya ma November obeje ana say onye eja me ya sure say Facebook ne TikTok Hansard no be capture me remind say na no me be catch you say na meti baby adwati na adwati baby ameti ena mbusa wo say okay say ebri biduru ya ebinum ye adwuma 3 years my mom 3 months sa de ni bi be koso ne okay me odi me adwa wa ha nti bi be koso eno na ye hompopo ye makatre wi me se me katre wo say busumi bi ebri bi beduru a enche sa na no 3 months pay policy no ebi san be si me se me na me pese me ye prophet of doom me kan sa se bi wa ha I remember eja se wo hu say ya nkwa kire wo ya ntwa ka so anka ne meduru ye ene hompopo ye na be si no obi aye adwuma bro afe ye se ye twa ni nyina agu ya validate no see anka ye betua arrears no minima no makura wo free Ministry of Education wo ka tell controller say ma wontua na wonye wo mo assumption date ne 1st November 2025 ministry ni mechirim yes no oswafo say no merry go rounder ye nko merry go ye nsawa asem ne ho asem no ne ya waye ni no ye try ministry ne response me dey see o chronicle mo ani ese ni nyina no wakan na the Ghanaian Times there na OCC wo ho na 0260 okay 19 60 64 0260 19 60 65 enche ye bebia homanatom na mom Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra fa wadwen bra ye bekenkan e de amount enti so wo bawuram ana de ba no nyina obetenka wiase nyina afa bi BITMISE adama ye ne nam so a yeko enti won so wadwuma mu wabie de atomu a abusua eduru ho a bowuram ne ye ntwonka na ye hu ba bia wo na fe won so osompa no emo katua pa adehye no echa enso so
adwa yenko Yo, Mampeni Mahama said 2026 a year of infrastructure development. Enti eni mumbresi mo ho. Empontu nyuma no. Suku adan no. Akwan no. Oh. Wombe ya ma mo ankasa mbebo mo nsem e de ama wo mu. Na yesi ukopie mu ewo SOMPA property owners beye aduasan wotwe. Ena wo mu ejagu wo mu chemu yi. Ade bono brahim ko. Eyifuo wo mu ni titu pa ne yefie wurafuo no. Yesi e bi de wo mo dan rent as hostels. Wa bra rent control okra wo mu ko. Wo ko register property no. Okay. Na ni nyina na ye de wo mo akwako gire mu wo mra na edimu a chese mra no. Wow. Wo mo wo ho. Wo mo so a wo mo flaute rent control for nhye and I'm saying the mama fa nyina bo no ho nko awu aha enkran ha ni kuma ho na esese na kese mu no wo the chese ne uko rent shop wa me pacho circle Accra ye nyi 2 years o shops apam obitimi meminim madam fo bi a waje advance shop for 5 years Kofodia me ya me IT shop Kofodia no fear and so 10 years. Yeah. Oh, Kofodia 10 years. Kofodia Poly Junction higher some na make 10 years. Me tell location. Or say 10 years. Hey. Na pay a mode of payment. Asa me our dead no 10 good years. Mintua no there is too much. 10 years. Me say ma Kofodia Poly Junction here. I just so Poly Junction ha. Enti sunyane de omo de nhyehyɛ na gu apono so. Ebu okra isi hostel no kra meet hostel standard. Ubehwe mantwea bi. Yes e hostel. Na ya pe empa be ye mi no omo bu agum. Chese wo gye age double. Baby enipa de ne ti betu nti. Enti sa ne ma ne nyina no e ha dwene. Wo mo fa bi mmera ha sei na e bebo apa. Ghanaian Times ena ediwe eba ECOWAS court ho asem no medical Canada ntimi nsan enkomu bi na nene eja no no wanya bia na say na no wache mai so no de eja say you ene empacho daily guy presidential jet ho asem no ye no so wo mo de aba na say ade ne ba na ese na mo minority for sa na mote enye mo na moti kromu hanom sei ranking member defense Reverend John Tim Fodwo say the no me kono de aban hia ye hia aeroplane foforo no ye hia helicopter foforo no na aban say wo koto a afemu se ne bo edin dodo asemu na sesi wonya toma asrafo nko a ebewi obo nse baby fo nso beka se wo mo nso hia wo mo de yes navy fo nso ka ho nti no wo mo nyina navy fo no kan asrafo ne ho omo nse ye ka Ghana Armed Forces na wo mo wo Air Force fo army fo omo wo fo na navy fo na wo de kabo man ye Armed Forces enti se ye to 3 ana 4 e de ama de Ghana Armed Forces ye de ama wo mo nyina se wo mo nche so what I say sane navy fo yi yakoto vessel fo de vessel fo fro de ama wo mo de defense so no emo de no wo mo nko a e de a enti se yakoto Air Force fo de nko a de ma Air Force fo nko a eno so wo mo de Air Force fo de na ye to kais nso de ma ene accoutrement no e de fa fom no e de ma army fo no eno so wo mo de a okay na imom si ye ka se ye to de ama Ghana Armed Forces so de a e kate across okay nti no ho asem 13.1 je basa Ghana Airways besan ba na ajanya we ni ade Ghana Airways asem ben kureni na na bi sama mo no obi sa se ndisa no Ghana Airways na san aba na obi sa no Ghana Airways na san aba na ajanya na odo sa na mic no ho sa odo de na ye ka no na de ko SOMPA FM Oma adwa tu nyina ni trima ni baby eto da I wish said the course was studio ha no etie fo be
Oh maba. Eja. Ajo minyi na no ana. Ghana minyi na no ana. Wei. Esquire ma me Vito Power na me ya no. Eja. Oh maba. Ghana Airways no. Ebesi se gu ye nyina no. Ye gu so to edupre, ene edupre kwata. E de ma ye security agencies. Yeah. It would interest you to know, say, Ghana police, you were helicopter mawom. Oh, yeah. To be a mawom. And can a papa muampa, Ghana National Fire Service, yeah, I see a to helicopter mawom. Because your helicopter ni be a dumja. Because abrosa so de no. Crane ya na ye ten from na na pejina Ghana ye de na yesen. Em say ye me no say ba ko pe. Eno kra no ayi City House. Send me tin. I'm here nusro. Me also man kan kwatiri. Me see City House. Aya, uko airport residential. Now you are brosen be a bit to aso be say 12. Sa crane nru ho. I'm telling you. Nenso nka edupre kota ne de be do. Edupre kota no de a, wo gina soro na wo hwie gum. Yeah. Enti Ghana National Fire Service. Yes, say to helicopters ma enye helicopter. Helicopters. Edemawom. Say America region bia benya ba ko. Ye nam fofo ya say ye timi de nema ko ho free China. Wo de drone nyina wo timi de dumja. Ghana National Fire Service for the echi. Immigration for the ho. Esi emu bi. Customs division. Esi emu bi. Service for all the security agencies obia ese helicopter. Nenso eno ne asema. Ye de beto ni ho. Ajo say ni ho. Wo se de ye de beto ni ho. Aja na no. Ma memfa we mfam na memfa nyi adwa de ya. Ye de beto ni ho. O ye so say ni ho. Just a few months ago, MMDC is now to am 5,000 Ghana cedis. Yes. Ne. Maybe wait. Mensini akrache for ne. One more salary na 5,000 Ghana cedis. I'm telling you. Chichi kind of 50 million. Hey. And it's a nation. Really? I'm telling you. It's a nation. Hey. I say what for move. 5,000 only. 5,000 cedis only. Only. Per Anya o entina e to da na o madwala you se wo so obu ho no ma ya dwene ye yen se wo aban mu a sika ne die 5,000 na se wo bi a wo no ye adwuma wa yi kura omo kura mo je say de ohoro carpet no e na se ho kura no ono kura o keka bom aboso ba di say eja now nti se nyame empata na saafo no bi keka won ho bom na ye de envelope bre no a obejeja concession eja ma wom eja say ene ya ye ka say MMDCs from 5,000 to 35,000 o si ye ni scared ba ko to helicopter so mo si anya no kure error ko pokusi no kure anya no kure omuntu akatua bia mu omuntu mu sa na wo ka Debbie next week it could be so matum but percentage na wo mo ka no enya sa de error ko poku kire kura no ergopoku obi antimi mfiri food and agric minister so obi antimi mfiri ni pemu ntum abra emfa emra kwan ya wo se fa Sir, nti say yenye ni ho nkomo wonte say parliament ka say you dean of MMDCs yanko jinchiri mu na yanko finance minister SOMPA FM so bodue mu ansa na fe informations ahodo aba wo phone no so no yanko so na mom ma menhwe de gina hai wudi ni bia wo frefre waduru SOMPA o Oga Jesus Pragara da me kasa free kechima SOMPA Oga Jesus yanko yo ya dama sisi anopa manya kwanya ma me fanti akesi yanko man papa chama Musa Asante bo is DPR chama you mo organizer ma jara organizer Lee ana me papa chama Tuma incoming bo is MPP regional chairman okay papa one say sifo bra ya da to aba ye mu bi mu tie mu ye deda ka kire teacher for say Mamon to abam fama MDC. MDC amanyoko bi a teacher ni bia wo senka hu na odu na nchie. Ubusa party na nchie. To the stand we na bia twama amba da tira dia sa afiba ko. Chia bo so me mi senta so me nkuru tugu. Won se se sia sa de no na se si papa. Won sa se si biem. MDC ba mu a teacher for na se for only mo ho.
This was doing me be no more that campaign the MPP. One say they say motion. Some MPP na work in Naswa. Because teacher for my national service and then go post to move. One say up to Nafia position fear na do. Na MPP ba them one post to. Can be a teacher for the national for mo do how the 2 MPP man you post. As I say this for ba no ma be da. Omo da mo no mo to aba mo mu ya no mo ibusuri ya. Papa, one say a corruption. Papa, Mama, Bribia, ya car, ya man for my yanka. Who sees the CIA, who say MPP work in National MNDC, no more than 5,000 to 50 million. And no more than 35,000 to 350 million. Now, honorable, you know, correct. Sana man for a canon so honorable no Caribbean. Papa, somebody are the Aukan capital. Debbie, who say no cransa. And intina sompaya na yetnasia na ye bie mo ama de wonti ase no wo hunu ase na wate atene ye. Udi ne bia wo frefi. Okay, ferry. Na me hu ye mobo na wonso e. Yo na family e akawo ni o mampani e dia o me ya poame. Mo mampani gu so me sompa. Me di me fa no krasa me ka se Africa so a be a former MP tutu no container no pe na me gina. Me chama di jipe akuga jo ashama ana madi na me chama wako ni di she chama si tare. De bia wo bia kuja dupo kalmo ko SOMPA FM ya ko ponka openi MPP EDD may so efie nwotwe etechafo ana mo tibi fai omo ti wood wo fa the due process mu a enko obi a betu am ka 3 months the due process and figure do what from you know omo di biara akọ control accountant general hono o ti mi ye and now me know because etechafo a what here the fire over 6,000 necessary almost 13,000. And the alpha. They didn't work as a treasure for 4,000. They didn't work as a police, immigration, and civil service, business. Almost 12,000. The staff funded and the institutions need Nara. And if I had become almost about 20,000 and years forward, and this is better association what I can with me by. Maybe I am not creative. And if I come to power, and I want plenty account to know big bank. Actually, what's it called? Over 60,000. 50,000. Money for my fuck. I'm what? Natural. I'm a lawyer. I'm a long time. I couldn't throw a man. Look at us. So long. Pour for me, boy. What you mean, car? And get you to my yam yamapa. Not creating the confidence. Not 10 years in Medi, one so many national service. You are no more book on. Would the body where they do a man swap? When you Suban and MPP get us, what put your father, what you mean they do? Now, true. Obi also did that. Wouldn't be a free fee? Yamia, who are mobile, into friend, yes, or two. SOMPA for my phone. Near Sister Jubilee, when a book of fingers come about. The Pandran jam. SOMPA FM. Captain Manuba, man, Papa, they were in come on his man for you. I want a necessary white foul. It's a white foul. A good to let them fast in a demand a day employ because Kalan's by and some a form. The currency I'm with you for the back. To be willing, no protection on camera. The currency in back. And some about Fenipa, colors are my banner and Fenipa. The about colors are about Fenipa. We are by the Muchonka. Muchomoka. No one has to kind of move in a moment with chunk of 4 kind of chunk of 5 cataraman. Yes, still get a car. It's about 1 to bed, my guitar cataraman. Where's the promotion of the cataraman, man? Where's the man? It's a young to me. We're not only because the Nippon was here, I want to go to a father. Fine. If you wait in the wing, I'll find Ucherica. 3 months, I don't tell a cataraman. Oh, can't afford it. May be a CFA. And you have to talk about a trophy by and a neck, almost cut them on the end of the correct. And it's a gun afford. The next gun afford, I said, and the boat will be 1 time to be put.
aban on buy ya ma ko before what the first trick and what about say or for on the car when you drop by na you buy me da se ene o de adwenkyerɛ no ayɛ sɛ hwene obi adeɛ fata n'anim ne nso ba na wama ho ate sɛ yɛ so no sɛ yɛ kyiniye no wo mu nyina yɛ dwa na obi edi o nanso kai hu ne sɛ yɛ nkunu dwafoɔ enni dwa udi ne bia afrefi hello Masum live from Kantamanto Market Accra Ghana kebo atin yentiu Obrempong Adwoa nyame hu yɛ mɔbɔ Kediam Bonyankopɔn kan ho papa mapa mo onu nua no emisam papa every time me want to tell you ready obatampa how comes in woman organizer wapa jako national chairman estano epatano no na eko na Brian Tempo onwa na ndi woso mo pe delegate mo ko to aba Brian Tempo onno na mo ko to malo onno ni ko e power address mo ene odie onso saa na aba mu a ofre dwumadie no obeka ho 0260196064 0260196065 udine bia ofrefi yedeni akafia phobia akasa Africa kantamanto sompa akafia yentiu yedi kama nintiam na men fa kunya kese intia incoming flag bearer SOMPA FM na men tia me papa boati eja kon a oba national chairman Muhammad Insomba Uba organizer just the code statement general secretary the event abai no one can say that a new politics so my penina some kind of make count your mama some kind was say the politics open to me a do baby a no cham kontumpo kakra but omun kontumpo kakra ne de eso pa anything that teacher boya se boya e kan wa se ni the me baby see omu ye adwuma 3 years ye mo say ya 3 months it we na nya me nwanwa that's be we are omu de me mo mu e bi de e bi ye se na month ne ama na 1 month we amemu the teacher for no ne next for na debo na nado ahwe mo kama teacher for covid buy afi woman child ye ikiamuka mo se enye sio kanya no woni tamo yes so nyina ka hu bi eduwa na jo mama dada mo a mo se ati ka so ye to mamo on de o mo ye but me islamu mo de mo bantu ko kidiem na aba papa ati za MPP abai eba ta de man mo nya sa mistake ni biam because the NDC you can see people with the free Ghana map because I've been money over to papa. Yeah. What Jaisa. The Akafia, Jaisa. Oh. I'm in here. Udin be our free fee. Open the Yamia, we are mobile now, so. Well, near a sorry, Ben, you call Bukuru at the St. John's. Mijina St. John's meeting ya be birthday na mudi ni but me has never memo for me opani ano for ma me fancy akese ma Europe wachi ejakon incoming MPP national chairman ena ya flag bearer obeyi ya free enkwaso teacher fotika enkrofobia wieo takwasha cupboard mu omunsaka Dr. Brand champion of Elitiano opani Sule Yeminia, my main country, no, Edimbonia, Omodia Bo Hawa Kumsi, no, Mustafa, Interior Minister, a coup, I'm on my ship, who said, now call your transfer to Hawa Kumsi. So, did me advise some drama Sule of Fra, and a baby is true. One day, Obi Diniba court because I bet there is a Hawa Kumsi na, on my son, on your head. Yeah, me dey catro. The group baby na say abai we esisi institution bia. The group baby ya na ye me dey. But enam say my Ghana ni so no. Na san ye me ya ketu abi de kire say. Na so le say kwan ya fa so far teachers anya papa. Ya formal fa process fatam. And tin na 1 year abai be tia bosome nyensa asesen. The thing asset view. And also
NDC ba ye 1 year mu e ye be koi hwe a teacher for akira dia ye say 1 month and ye dey more na sabi abai bi teacher for mu abai da that kwenwa NDC abai ya kato NDC abai ye NDC aye mistake ama ye teacher for ka osumi numa bodo so anything bia no NDC abai ebu Ghana jumayefo ta sika no media baby e she bia no minimta joma mama mu we die uba dollar ba from so banchi aboa no 50 or do me market enya dia wo bebu man na che enti kichafo nka o makoma nto o yem na nurse for ya dia la wan ye ntua eno o munne yes opening matwa me di kato mesre fo unama yenya yenya kwanya fre radio ni TV ahodo no unamwa ena soreba dia na mu ye ena soreba dia na mu ye MPP nya kan hu bom anajo mama ya branche kura onko to prem na kura atamos nya ze ni ntimu ne ya sabi oni mi boledi ewu kotoku mfa kwanshim ene ye ni da so ne den Ghana ye ni da so under NDC ene dia musimo koto play atufa ta ba tie koto play die pa cha otobo ansa tobo hwe ya enkomo a yebedi wo pono so no tie se de nkrata na kano no na onua ka bi na du ba bia se wa chechire wa asem no firi ba bi na obo apade ba betum oh mo ma so mpa no mu akatua pa na nyede le pa cha so mpa de ba kwam de kama asem ne che mo ma obi enka bibi wa bra woni hu nyina so bia se me nua ba di na no besi no obo ntim fodi odin se yenya ya ka se yenya pre na be ndi so so mo kotwa ne boarding that means that no pay moka carry pre wasem enu nti na me de wo no yankopon nhyira o amen birthday girl no ka kire ne say asese ne ba be ye bi no te birthday do mama mo di en fact eni je fe na ndi je di onya bi adwa we dey wan kan ye kura we dey etie na esiso we dey ye dey fu abutuka we so asen we chief of staff ante we dey ne bia ofrefi ya joso mu ni ane from Pacific Tamanto mo yenti African Tamanto mo ne adwuma pa mo ye bo manjana nkupon sham no mo nyansa ne adi kete pacho na ntia ko jia ho ye de oh nyame adom ne ho ye pa yo onentia onabo ochi eja fun opinion na jini ni go pa ultimate twen ho radio no ho kakra nkan ni beje pa o opinion na jini go pa anajina bobe ajina bosi only bit maka MPP abemu nke se delegate ni emu ano ni mfa bo ache ja kuma di party ni as a chairman no me yenke kabomu en kabomu ni mfa ko yemla party ni na je ni free NDC sen ula mahama ono kan yu ko di na nsembu amu me nyam wanwa wo se group politics ya ye twetro kata ni aka no kata le mu ma eto ni no so ula mahama no asem na what can somebody say NMDC for the scared the man no be better now say enye no kre na ale ye wo ban haya na wo mo MP e be kan say 70 so you feel me but what say constitution bia no every month bia no say na aban de e ma wo mo eno wo man sa me ka say enye no kre what the whole party no be kan no ko enye no kre etu wo mo na ka sa de e to de ya tete wo mo e ya tete wo mo pa and the teacher for the is am okay. A teacher for no be say and na be to say NDC ni ba how wo mo nti o mo kam get you for no wo no e penfo no wo mo no de wo mo because of bribe wo mo to mo mbenya and then you Mahama buy your president. A teacher especially master no wo mo ma de o mo nti wo mo no mo buy ya blenya brebia say NDC no power because I could the time you see near you and may go school na oba dia be gire no o force you dey say oh January report wa ada so ba ne be kan ne nyama kwana na school na be dey na school nti ya me mense you Mahama buy your buy a teacher for a teacher police to who different wo nti wo mo bon problem na baby asa Mahama mla na wo mo na yentu wo ka no eye wo mo wo fo mo no
o do pa ye fi mu hwe say wo mo die as masters ni no ma be die no wo mo nyina obi no obeka ke tia na ka saa na man se eti obuka wa man tia se no ayen ketwa na wo mu no wo mo ni enti obuka wo dia suma me kan ti fa ye wo yi na ye di mu ye enti ye ti wa mahama ketika odi ekiche ana odi mama amfa so ni so no ye sire no ofanko sa wo mu road no eda ho no mo ati se ye o mine hia eni mo mine hia ye guarantee ye da ho no mo ye pesika bo guarantee wo bra no enu do ba no wo dia ya boss one wo dia bo anka mu ya anka be ma de all discussion obotom enso wo dia ya boss one wo dia bo na tene na guarantee ye no dia aye no ama ne ntofuo tuo a kolinza da mo tu guarantee ya sa asuma ne kuro mu fo se e mo so dia fo yi woni agina so woni agina so woni agina so ana court on so nkyere me yehunu say mbajo so mi wo ni ha opoku no friend no friend according to opoku na no asem no say onu kwa de no okwadie ana ni ura kolinza da friend say say na eti nyame mo adwa chia kantamanto for my ade chia ye ba ho ye ba wo de boabo ni nyina no na for God and country prophet nasia eho no moba be biebie mpa akosi ase udi ne bia wo frefi afane kase anapai nyame aso bi enka so minua But the way you will near them, and I'm one because I feel boy, you pay. My name check incoming national chairman. You are honorable watch, Ejaco. I mean, check you are a complex for you're gonna for Argent or SOMPA FM. Because Papa, I'm not gonna form a Lebanon. Almost you are Kennedy, a complex for the phone, but they not Sima and the man, the Ghana for Megun and walk a bit no for no you go to the form of the sea or BITMISE at the bomb room. And the delegate won't carry a Kennedy, a complex for the phone or domain, as soon as my your man, the Ghana Megun, Yadia, of your man Penny, you say, Ghana, never was not going to any idea. Up in the cashier. So, what is that? For idea, human man is worth your 3 months spa and money one. Now you almost track record. You are done. Don't remember the year for your first time. A sharp 4 years, 3 years. You show me 3 months. And then you buy it 10 months. Also, go to 3 months. What some company could do, you also 24-hour economic balance. What sense to any maybe the M1 could make M&A almost a jaw. Then the thing to be said for say 24-hour economy now on the bar. Ne edma ba ko nipa miensa na ebe ye no se edma no ewo he mpacho edma no what say ye di on bata kunya so ekọ 1 year ni what say adredu o wa ne ekọ spaceship sana eje je come to work ya mu radio station ya de da nyina mu ye edma de chi no na ekọ so fufu bia and the car ho ne calamity fight aban say watching 9 months after for na ebo ye so ni ye start ho bai Today, we will take any baby for some illegal money. I will find the ant and so. You have what you will in a whole MP organizing a voice. I'm here for attacking soldier for you. I'm a video of soldier for you. I show them almost all can add your own one. Then, Attorney General, I can try to say, Joseph Yami and this national organizer of National Test Vice, they were a banker. Into illegal man, Yoko, and you should emphasize paying for you. Tell you should know me, what says you about one Tiana, Daddy. And you wouldn't say, nay, and you illegal man in Galamity, and NDC Appalachian paying for and almost yet. A payment is up when you're not to a faculty 9%. Also, a faculty 9%. No, now I'm not paying teeth, while 2 almost 100%. What are you but your what? Yeah. My uncle knew her. We didn't be our free. A gentleman, with the whole family, and the last one. No upon. You and a premise that come with you. Nemo, a Juma, and no Abuja for no one. If you should be birthday, no credit, I'm sure no one can come with you. The unpermission, I'm in Chabra, incoming FM president, and incoming national chairman. If you can come with me, I can't come for my break.
Oh, we do one ranting but you here. Ranting with this guy, but you. Why? Now, I mean, here, Chris Law, also back for youth organizer, and I had just after my mate, also back for humanity organizer. Yamika, I think I'm watching. I have one home. Some I can with the I bet you are man. Megua, only I can be. What do you say? You have to someone. I am one of my. You'll be nice. About what you to share mono. Because we've been with a long time in Jomka. About what we're cheering around the mamma. In the about with the general James in a crocano crocum with the end when you're more. Mokoto Betiano. I said, it is a woman. Papa, Mambonia, what do you say? So, Mamma Bantu, then I said, we are no more time to take it. Now, buy a wapas or one show. One is all no show. It was here. Bye bye. That's it. And oh dear, a gentleman. Now, watch out for Uncle a phone in our may. O message, you know. O the bar, your back and kind amount. Men heard the Gina Hanafe, young messages and so near more boy of Honsody. Would any be our free fee? Where is the for mamma dummy? Soft mammy, dummy bock or dear. About another room. Damn, I see until I pay. And none of the mission more than from a Dr. Mahmoud Bawumia, incoming founder of the New Patriotic Party. Mamicha John Boju, mission more than my medical or community and none pay. Chris Lloyd, incoming national youth organizer. Mamicha General Secretary Papa and none pay Jeff. Many of them. And this is so position on my maybe again in Blemo. You know what I say? Attorney General. I said, the name Tamaklu, former Maslog director. Our board, my necker, secretary. I issue court order, say, I'm coming to my man and answering the German. Maybe not some number me so I read your quack around my area, but number me, Jim, member to me on my. I didn't then let me have a sugar and a phone in my country, or you call the first or bet your mamma and the number. Or the shaman knew me. This was a bad opinion, and first of all, was. Then you know, it's a gallant so much now the campaign, ABCI, and so by a regional executive, constituency executive, national executive, including ministers of state, only to guarantee. Naka guarantee no more modern or more the fruit do. Abai more. Ministers Nifi. SOMPA FM. Jubilee House na company do so na nka me dan na sin na tutu me gidi se campaign for dem se e bedu ba bi na be haye na esrahin fo no so mo modi na mo fo mo na nti fo mo man no mu jai o man no e de she politicians na sa e be to de bi ne se be ti fo e ti okwa na ye nya no mo ye so wesin we gi go njo nwa ye din ho central region school that's when the minister 82 to so much students. I mean, head the abbey. When I try to within be our free fee. Papa, me did the Kwame Akpa, me Casa Free, Ablekumano. When I try to okra our free medin, me and you. Yo, opening my name, Jamon, Mojma, Moy, and the Chemo program, Mutmeter, Mojmana, my and a certain papa. Now, the person the Kankaka, a galamsey, no matter. Opening my Islamic call Western region, daddy. Opening Ghana air mobile power. The what should there is super SDIA. Now, Omampenia or Tissimikai, the Abandadana no smoke. So, Musika Setia, Nepana, Papa, Okoresia, Omo year, and Yen. It's a trust, yeah, and I'm saying, last one Galamsey is full of a caution. Yeah, the also the event, Galamsey, good board after day, and I just added there. National Anti-Guarantee Tax Force, no? That be yes, some of them 9 months of 4, no? That be some of them I 9 months, no? 9 months, no? Good board, oh. And 9 months, oh. My tell them was I didn't good board, a Galamsey good board, because Galamsey follow. Oh, Jimmy. I don't Jimmy. Me too, pa. Yes, I'm say a Galamsey good board, Mr. Say. Galamsey follow, say, no, oh, no, almost to SOMPA FM.
Not just say no one because they know and can then know and you find Omokota, they are normally cocoa the one, normally go Burkina Faso. And yeah, Oma said that, and Oma take Galam say gold board, that the Bayer NDC for the DD, a more open point in DD, because he had a start now, my and yet it's not second for whom you know the most change and Tiabaya or Tessa say, the boy and yet. And so say no particular contumely could declare now we are it. You walk on an Naba Kunio, Nana Soba Kunio. I could be glad to go on the brother. I want my to make a years or paying. That's it. And oh dear, my Yanfa and no in chatro or Fridge Median Sunafe, Yangura messages in them. Yansemi chatro young fancy. And a year. I just had a birthday. Young Cob Wabway, yeah, ready before dancing should be a no correct. Okay. Birthday, what do you call man? Our point messages no Emrana Fia, Dramfa, special wishes and interest. Now, Nana came and some for say, good morning, Abusian. I'm watching the program. I say, I'm watching the program. I want to wish my sister happy birthday, as a happy blessed birthday to her. Long live Sister Becky. Kudos to your new age. May the Lord help you achieve your desires. Amen. Nana Obrempong, Anyamia, we are Nana Obrempong for Nana Obrempong. I say, good morning, family. Great work. Nana Kwame Godfred, Apam, was you anymore? Kwame Godfred. Kwame Godfred. Okay. I say, good morning, family. You people are doing a great job, Apam. You're the trust, no. That's it. Kumensa Pillar 2, or live. I say, it is possible for Dr. Baumia to lead us to victory in 2028, inshallah. Stephen Richard, aka Akafe, I say, I'm watching you live. Greetings to Dr. Brian Champo, Honorable Boachejako, and Hajia Safia Mohammed, JFK, Omunina, Enchia, Ekahon, Ewo, Aha, and no more. Aja, Fania Katraswena. We a special happy birthday greetings. Na eko ediama founder ya oda Red Lions Foundation ano Owura Solomon Kwesi Owusu aka Akimbo wono ene founder Red Lions Foundation efree Nana K ene Red Lions ebusuane nyina ena womo se yemfasa birthday wish ma osanyami enshaw na onye okese onto nkwanemo enenso eye mesofo ba ko birthday wonne Daglim City Church Global ano Reverend Michael Vox Afo nyami enshaw papa Vox na oma o ministry no enye kese wonyum free adumu enkwadumu SOMPA FM onti nenimu encho enti apam ne de emi se birthday ene so eye hopes yera hopes na doye e birthday enti no ene de chese omo edi birthday no akuku dam ne wo na edi ne yeah happy birthday yes remu mu ba mani no ne ade no mo mani nsu eniema oh yes answer hey metia me gari me more number nana me sa nua megu me more number nana fa na number no ma ono anko beti mo package ni ma yes sa number dada no GRA for se me yenye eyi mani buke Bank of Ghana anti mu fangu 73 so se de be kan re de wodi guso ayemmoamu bibi na enye fi na enye hwe na mo de abaso mpa ha se na chese bibi on a real ajo happy birthday thank you happy birthday Nyankopon shirawo amen onye okese amen na omanyo bolo obolo na America no nye honamani bolo ni bia thank you adwene mu nyansam ni nyina mu no na boto no amen oma boto no nye mama ni ntintu amen oma onkwa abra akwankro no ohonso ye amen ono ankasa nso ni wanim amen oma maso nye denensen watamfo oma watamfo nso nyini nche na omu bia trade ampan no wadu begina na ya wo befiri ha me ko na nanom ho nanom se men kan kiro se wo mo ahyira wo na okropon no nso age atum yeso kwa me bore ade no wage atum se wo yehira yeso yeso me da SOMPA family ne nso ase me da munyina ase BITMISE mpacho we dey me tina madam shoes mu you do the need for
Betina madam shoe mu na why the needful. Enti say apam ye wie. Anti me wo dome watermelon street so. Oh okay. SOMPA ne de. Okay. Wonya daji bie mu na adwuma mu ho. Fantastic. Boutique ho. Okay. Ma wonu me twa mu nyina busasa station be ni. Wo ye street so. Anim say wo ho. Me free ha me ko ho. Me free ha me fa ho. Ene why na be bo nwom no. Ene Safu kanta. Omo nyame ye mame. By PAC Esther. Nyame ye. Eja ye de di asa wo studio ar makope ba bia da ne ye be ya adwuma. FM. Nyame ya adom ene na awotwe. Ochina na awotwe mpo. Ye ko kantamanto. Yeah. Se sie. Ai. Se na ya na ye ka no se obi de oka na wo hye wa afi a. Odi ekoda. Afi ne beso. Afi ne so a. Ko menje ne santro hwe de ni bi. Na kwaje usika. No ano no. Nti nyame ya adom achina na awotwe. Kantamanto for so mo ntimi anfa birthday na ma. Birthday gift na ma. China na awotwe ye ba. No correct. Enti yedu ha ye beji. Adwa CPC Esther nyame ye. Ana adwa manka ne ye. Oh eno ano no. Safo abade ya ne afi. Ye nchie wi ase. Na ye nya ne aka ma apam no ne safo. Ye na wono mu a etretre akwaban no mu ase wo ma so ya sene. Ye ma wo mo. Ya affiliate nyina ye da wo ma se SOMPA tachima SOMPA nkransa takwatakura de do ma henkro ene ba bia ye ma mu nyina mo. Mo ko so ma fidie na SOMPA na de wo som mo no edoso esene de mo atie no.